Ko se testira korona. Evo, ta teden ima zelo posebno nalogo. Birkus Vulgaris mi bo naredil obleko, s katero se bom sprehodil po modni pisti. Tako da je najbolj, da gremo kar pogledat, kaj je ustvaril. O, Birko, čao! Zdravo, ja, ustvarjam. Pokaž mi, kaj si naredil, da vidimo. Ja, masterpiece, takole pravo oblekca. A si ga vrezal v vrečo za smetito? Ne, to je specialna vreča za organsko vse živo. Čak, kva pa je to? Birko Vulgaris, jesenske kreacije, urbani dodatki, ki obleki dajo neko vrednost. Ja, nečka, daj mi to vse oblečem, pa greva se, da se sprehodam. Za tole nosiš, moraš biti pa res dobra bejba. Škodaš, ja, obleka za kaže, ne ti. To prima, fajn, ja, okej. Bravo, Ratal je zelo pohvaljen. To je bilo to za danes, jutri pa zeleno pa modro kombinacijo mava na Prešercu. Kva jutri, ne, ni šans. Se dobiva, Ne. ja. What the fuck, Birko? Ja, živ. Ko se testira korona. Gor imamo obešalnik, ko greste na plažo, samo obeste gor se In samo še, če te prime na WC, Ja. imaš pri roki vse. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče. Hit Radio. Antena. Novi hiti. Hudi hiti.